Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu nginkatshe ngephuzu manje iqomani. Bathi ngifane impandle semncane ontanga badide yabethi mtalanti cha. Ingane ehlazo cwe. Uvuze baphathi bezonqamalala odwala ibushelezi bathi intombi zimdansa ngentshebe. Zithi muhle bhutsu muhle manje iqomani. Kunohlelo nje lapha ku Facebook esiliqalile nezinsizwa. So uhlelo lolu elingeke lukusize ekuthenini uthole intombi kuphela, but lizokusiza ekuthenini uimprove indlela ocabanga ngayo nangendlela owenza ngayo izinto. So uhlelo lolu elakha ukuzithemba kuwena njengensizwa ngoba mhlambe kukhona intombazane kade ufisa ukukhuluma nayo but ngenxa ukuthi uyasaba uzithembi. So lo lahlelo ke likhona ekuthenini lukusize ukwazi ukuthi uzithembe. Ngoba phela ukuzithemba kuyona into vele uvuke ekseni usuyasithemba. Ukuzithemba yakwakha kancane ugcina usuzithemba nawe njengomuntu. So ungalichecka nje lo lahlelo ku-Facebook, fika usearch umqeqeshi wensizwa, ungene kwi-page lakho umqeqeshi uzolifica ke lo hlelo lona uzokusiza. Into futhi olilenzayo lo lahlelo lukunikeza inselelo, ngeke ugcine ngokulifunda nje kuphela. Aligcini ngokufunda, luyakutshela ukuthi yini ekufanele uyenze ngosuku ukuze uzokwazi ukuthi leyo nto yenza icontribute kancane ekuthenini ukwazi ukuthi uzithembe. So uma interested ungalichecka luzokusiza kakhulu. So kunensizwa la engibhalelile, umfowethu ubhalile wathi ke umqeqeshi wethu usiza insizwa. Ngihlala ngilandela ama videos akho Nkabi, ngivele ngizibone engathi angikazi lutho ngokushela. Well, it's not like awukazi lutho ngokushela, but njengabantu kubalekile ukuthi si-improve indlela esicabanga ngayo nangendlela esisenza ngayo izinto. Hayi ngoba ukuthi awukakazi lutho ngokushela, but njengoba ngisho kubalekile uimprove empilweni. Dala kwagitshelwa amahashi nezinqola, kwahamba buka namhlanje gitshelwa imoto. So kwafika umuntu uthizeni nofike ne-idea ukuthi cha singakwazi ukuthi senze kanje. Gcine sesigibela into efana nemoto. Namhlanje sigibela imoto, yabo. So njengoba isikhathi sihamba njengabantu kubalekile yabo nje umuntu sihlaniphile ulwazi uyaliqoqa ndawonye. But bese uyahlunga phela uthathe lolo lukusebenzelayo, longakusebenzeli ulishiye kanjalo. So uyinsizwe ehlaniphile mangabe wenze njalo. Uthi kunomuntu lapha engimshele isikhathi eside engangiqomi, ngaze nganqindeka amandla. So mayithi nganqindeka amandla ukuthi uze waphela amandla. So uthi bafo ngaze nganqindeka amandla Nkabi, ngayeka ukumshela. Well, wenze kahle mfowethu wayeka ukumshela ngoba uyabona into ekufanele uunderstand. Uyabona mangabe uyinsizwa mhla wa understand amandla akho njengensizwa. Okay, ngithi nje mhla wa understand inhloso yento noma ngathiwa yini oyenzayo. Uyosizakala kakhulu. Kubalekile ukuthi uunderstand ukuthi yini lento oyenzayo, inhloso yayo yini futhi, yabo. So kubalekile uma uyinsizwa wazi amandla akho, yabo. So uma kade umshela wena isikhathi eside engafuni ukubalekela, so wenze kahle wamnyeka indaba. Yabona uma uya entombazaneni othatha sengathi lo muntu uyoxoxisana naye, uyo negotiate naye. So lo muntu uhleli naye etafuleni. Phela mangabe ushela intombazane, it's not like kuzosizakala wena kuphela, yena ngeke uyomncenga mhlawumbe ukuthi asize wena. Leyo nto ake sinje mangabe evuma mhlawumbe kuzosizakala wena kuphela, yena ngeke azosiza. Cha, lento yeni nobabili. Inhloso yakho nje obuya kuyena ukuthi uyofaka isicelo sokuthi nakho ubhlobo nithandane ni-enjoy impilo nijabule nobabili empilweni, yabo. So inhloso yakhe ileyo. Uma uhlele etafuleni nalomuntu usifaka isicelo sakho bese thena cha isicelo sakho bhuti ngiyasibonga ngisithande. Well, ke kufanele uunderstand amandla akho. Ngithi uhlele etafuleni lapho uyanegotiate, niyaxoxisana nalo muntu. Ke kufanele uunderstand amandla akho. So njengoba usifaka isicelo lo muntu esichitha, well, ke kufanele njengoba ngisho understand amandla akho, asikho isidingo sokuthi uqale phansi umncenge. Angithi uyasifaka isicelo uyasichitha. Well, ayikho into ozoyenza mfowethu, kufanele ungene indlela because wena uyinsizwe njani ezaziyo ezihloniphayo ezithandayo futhi kubalekile ukuthi uzihloniphe mangabe uyinsizwe. But the moment lo muntu usifaka isicelo bese ethi yena cha futhi isicelo sakhe angisizwa angisifuni, the moment wena usumncenga now usuyasuka emandleni akho njengensizwa. The moment usumncenga manje usumbeka yena kwi-position embi kakhulu. Sekuzofanele ukuthi akuzwele manje, yabo. So sekuzofanele ukuthi akuzwele. Inhloso yakho phela lapha ukuthi nakho ubhlobo nobabili obungeke buze busize wena kuphela, buzosiza bani? Buzonisiza nobabili. Nawe uyazi ukuthi njengoba wenza lento
izonisiza nobabili egcineni. It's not like uyamcela ukuthi azosiza wena kuphela, yabo. So the moment usumncenga ke manje usumncenga ngiyacela lapho usumbeka naye kwi-position angayithandi, yabo. Sekuzofanele ukuthi manje ekuzwele, sekuzofanele kusuke emseni wakhe ukuthi lesicelo sakho asamukele, yabo. It's like umuntu odayisa icathulo yakutshela ukuthi uzu 350 wena una 300. So lo muntu uyamtshela ukuthi yabona le cathulo zakho ngiyazithanda zidle zingangifanele futhi but ngino 300. Uthothi uno 300 kuphela, yabo. But lo muntu uyakutshela uchaza u 350 icathulo and ngeke ukwazi ukusithola ngo 300. Uthi hayi futhi ayinkingi. The moment ujika uthatha amagxathu amabili uhamba, lo muntu uzocabanga ukuthi yazi lo 300 lo yawudinga wona, yabo. So ungathi usathatha amagxathu amabili lesithathu uhamba akubiza ukuthi hayi futhi usithathe ngo 300, yabo. Usithathe isicathulo because njengoba umtshele ukuthi uno 300 futhi wahamba ukhombisa ukuthi amandla akho uyawazi. Phela uma umuntu kufanele uwazi ukunegotiate, ungaqhamuki esadini lokuba weak mangabe umuntu, yabo. Ukhombisa ukuthi uyawazi amandla akho wahamba because nawe uyawudinga lo 300. So njengoba sekubiza nje kusho ukuthi ucalculate le wabona cha mhlambe wena kuphela uzothenga osubili wese ithatha leyo mali. But uma etshela ukuthi isicathulo su 350 wena uza kuyena uyamthatha no 300 bese yathi cha ngekwazi ukuthola ngo 300 so 350. The moment usumncenga usumbeka kwi-position naye angayithandi, sekufanele manje akuzwele qhamuke emseni kuyena cha ngiyakuzwela ke manje. So njengoba umncenga nje ungamncenga even for 30 minutes or hour futhi ngiyacela unginike phela ngiyacela ususukile emandleni akho ngaleso sikhathi nje njengoba usumcela ususukile emandleni akho usuyancenga manje sekufanele kube semseni kuyena akuzwele, yabo. So kubalekile mangabe uyinsizwa wazi amandla akho njengoba akutshela ukuthi yabona amanye amantombazane khona amantombazane mfethu successful la ngaphandle successful futhi azazi ukuthi afunani empilweni. So wena mawuzoqhubeka ujaha umuntu mhlambe ebekutshela ukuthi akakufuni but wena uyaqhubeka uyamjaha well egcineni leyo nto izohamba ibuye izo-attack wena ngoba uzozibuza egcineni ukuthi why vele lo muntu ngimkhombisa ngayo indlela ukuthi ngiyamthanda but yena akangithandi. Uzogcina usuzibuza ukuthi kwenzakalani mhlambe icathulo zakho icathulo zami iship bills uyaqala ugqoka isicathulo sa 3000 noma indlela mhlambe ubukeka ngayo usuzibuka esibukweni yini vele lo ntombazana ngoba ngiyamkhombisa ukuthi ngiyamthanda indlela engakhiwe ngayo nje usuzibeka amabala isidingo singekho ngoba ngisho ukuthi wena winsizwe ezithandayo ezihloniphayo. Uma umuntu engakuboni lokho indaba yakhe kufanele aluze yena, asikho isidingo sokuthi uncenge manje uncenge umuntu ebetshela kahle cha ngiyakubonga angikuthandi futhi angikuthandi nje qobo, yabo. So ungayivumeli leyo nto, wazi amandla akho njengensizwa njengoba nje khona amantombazana successful la ngaphandle oyothi even ingapheli ngisho 2 weeks nisanda kutholana uthothi naye siyakufonela ifuna mhlambe nibonane nikwazi ukuthi nihlale ndawonye ni-understandane kangcono. It's not like njengoba yenza leyo nto ixekela isimilo noma kanjani no, because iyazi ifuna njengoba successful nje because iyazazi ifunani empilweni. So ifuna nayo ithuba lokuthi nibe ndawonye nikwazi ukuthi understand ukuthi umuntu okanjani because uma mhlambe ibona cha yona le nhlobo yomuntu emdingayo well izokushiya futhi kanjalo because iyazazi ifunani empilweni. Hayi lolu hlobo oluthola ukuthi njalo manihlangene kusuke kuwena njalo njengoba nihlangene njalo makhishwana kusuke kuwena obanga ukuthi kwenziwe leyo nto. Cha akhona amantombazane azazi ukuthi afunani ayakwazi ukuthi nihlele usuku lokuthi nibe ndawonye hayi njalo ohlezi kuwena because nawe ayathanda ukuba nawe, yabo. So into engifuna ukutshela yona wazi amandla akho nje, into engifuna ukutshela yona ile wazi amandla akho njengensizwa ungadlali umuntu ongakufuni. Umuntu ongangifuna ngimfuni nami ngiyahlehla uma kade ngiza ngenhloso ethize izinto akuyena but yena uyahlehla kimi njobe ebaleka nje well futhi njobe ebaleka akafuni ukuba kumina. So why mina kufanele ngimjahe mase ngimficile kuzoba njani? Angithi uyabaleka nje so ke kufanele ngimiyeke abaleke because akafuni ukuba kumina. So njengensizwa kubalekile ukuthi wazi amandla akho. Uthi umfowethu ke kumanje indlela asondele ngayo kimi so ubethe eqaleni mfowethu
kunomuntu lapha engimshela isikhathi eside engangiqomi ngaze nganqindeka amandla nkabe ngayeka ukumshela kumanje indlela asondele ngayo kimi ungafunga siyathandana namanje amajita aroundini ayangibuza ukuthi siqale nini ukuthandana kepha asithandani usho njalo so uthi akafuni nokuthi ngiqabule nkabe sengimzame kaningi mfowethu kepha wala uyaphetha siza mfowethu ngizuze lo muntu so wayivala lapho umfowethu so yabona into eyenzakalayo la into ekufanele uzibuze yona lo muntu kade umncenga angithi wena ubumncenga usifakile isicelo sakho wasichitha but wena uqhubeka wamncenga waze phela amandla wa give up yabo so njengoba usumile ukumjaha angithi uyabaleka uyamjaha wena mjaha usuvele wami but now njengoba usumile nangena senze njani usiyabuseza kwena because usukhombisile ukuthi uyazihlonipha njengoba usumile usuyekile kumjaha sekubuye kwaringa la emqondweni kwena njengoba lento ngiyijaha ibaleka ukuthi ayifuni ukuba mina wama yabo so njengoba usumile usukhombisile ukuthi uyazihlonipha uyawazi amandla akho njengensizwa so njengoba yena selapha yabona into efanele uyazi uma uyinsizwa uzihlonipha well nabantu eventually bayahlonipha awudingi ukuthi uzuconvince abantu fana nokuthembeka uma ukuze uthembeke ngeke uzutshela umuntu ukuthi ngicela ungithembe uzama ukumncenga upartner wakho ukuthi akuthembe cha ukufanele ukuthi umoshe umphefumulo wakho mangabenze njalo thembeka kuwena kuqala ukuze naye kuzozenzakalela automatically ukuthi akuthembe uma uthe uzovuka ekseni wenza into ethize vuka ekseni uyenze leyo nto uma wenza njalo ukhombisa ukuthembeka kuwena uma uthe uzokwenza into ethize vuka ekseni uyenze leyo nto noma ngathiwa yinini yabo kufanele nokuthembisa ingane yakini ukuthi hayi esimhlambe edolobheni hayi ngizokuphathela ibhega ngizokuphathela chocolate ngizokuphathela ama-sweet banana izojabula ingane okay uhambe edolobheni but the moment ubuye ungaziphathele lezo zinto ingane izothi ungena ziyaringa lezi zinto obuthe uzoziphatha the moment ungena ungaphethe lutho yabo ingane usilimaza kanjani lapho sizoqala ingathembi ukuthi hawo yabo usuyayilimaza ingane because wena uyithembisile usuka la yabo so kubalekile mangabe umuntu ukuthi uthembeke kuwena uzokwazi ukuthi uthembeke komunye umuntu so wena into eyenzakalayo la kuwena ukwi-friend zone wena ake sithi sibongo akaZuma wena njengongxamalala njengodwalela ibushelilizi njengomatomela inhloso yakho ibikliye lo muntu ubufuna ukuthandana naye yabo but kwangaba kanjalo yabo ake sithi nje ungcobo noma ubani yabo kufanele usihloniphe isibongo sakho na indlela owenza ngayo kufanele usihloniphe isibongo esithi umkhizi ukhabazela wonke inhloso yakho ukhabazela ibikliye ukuthi lo muntu wena uyofuna uthando kuyena so njoba ukade uhlele etafuleni unegotiate nalo muntu wangavuma wakuchitha wayesekufaka kwi-friend zone la ngizokutshela mina kwi-friend zone njoba senizwana nje ukwi-friend zone inhloso yakho bekuthi nithandane but wena wahluleka ukunegotiate etafuleni wagcina usuphonswa wabanjwa ngekhala wafaka kwi-friend zone kuliza kwi-friend zone manje so uma kwi-friend zone into ekufanele uyazi awuqabule ngeke uzuqabule njoba kwenzeka kwena uyazama kodwa awukwazi ukuthi uqabule because we-friend zone awukwazi uqabula awukwazi futhi ukulala naye because ukwi-friend zone so umkhize khabazela mfowethu Mavovo ungabe uphoxa isibongo sakho uphoxa isibongo sakho ngendlela esimanga ngoba inhloso yakhe ibikli mandate yakhe ibikli ukuthi wena ufuna uthando kulo muntu but wangalithola uma into uyifuna ungayitholi awukwazi phela ukuthatha enye eseceleni hayi cha wena nansi okade uyifunile hayi ukuthi yena uzokunikeza le so mangabe ehluleka ukunika le uyahamba hayi ukuthi uzovumela le kade ungayifuni uthatha into ongayifuni yabo so ke kufanele uwazi amandla akho njengensizwa njengoba ngisho ukuthi wena ukwi-friend zone so mina into ebengakutshela yona anginibuka namajida ngakini ayazibuza ukuthi nithandane nini nalo muntu mhlambe nje uyabakhohlisa uyabatshela lo muntu ugiyana naye kanti anginjalo yabo so into ebengakutshela yona manje ungabisamfonela lo muntu ungabisam WhatsApp ungabisenza lutho ungabisakhomenta nje uma sithatha sakhe mawukuthi nixhumana ngaleyo ndlela eventually na uzozibuza ukuthi wawusuthula kangaka kuzoringa kuyena uzokunotice ukuthi wawusuthula kangaka yabo ayithwana inhloso yakhe bikli ufuna uthando kuyena but wangaluthola so uzokwenza njalo uzomthinta ngayo yonke indlela uzothula konke obujwayele ukwenza usezukwenza angithi wena inhloso yakhe clear so usahlala kuyona ke inhloso yakho
So njengoba uthula ungenzi lutho uzonothisa uma abe nothisa mhlambe sizomthatha 2 days noma 3 days noma isonto lonke uthi notice the moment ebuyela kuwena into ekufanele uyenze nje ukuthi uzame ukuthi uhlele ukumbona mhlambe ngakini mangithi umuntu uhlele usuku nomuntu angisho ukuthi kuze kufanele inkiphane mhlambe ukukhishwa imali khanje kugitshela kuye ukuthi cha mayihlela usuku nomuntu ngisho ngathi umakhelwane manihlangana esihlahleni lapho kuphi nakuphi angihlangene indaba yeni leyo but into ebalekile mayihlela usuku nomuntu ukuthi nibonane amehlo nobabili so mangabe nindawonye usuku uhlelile usuku so uzokwenza njalo nawe uhlele usuku la mangabe usunayo inhloso yakho uclear lapha ucha nkosazana uyomtshela uzogqoka lobuso bakho obuserious mawusumtshela obuserious ungahleki umtshela ukuthi ke cha mina inhloso yami kuwena bekuthi sakho ubhlobo mina nawe sithandana yabo so hayi ukuthi babangani mina abangani nginabo baningi so angibadinga abanye abangani yabo so inhloso yami bekuyileyo uma futhi kusanjalo ngisangakujabulela ukuthi mina nawe sibakhe lobo bhlobo lobo sithandana but if wena ukuthi uyahluleka ukunginika lokho ayikho inkinga kuzofanele ngiunderstand lokho sihlukana but ngeke ngikwazi ukuthi siqhubeke sibe abangani yabo so uzomgqokela lobuso bakho obuserious umbheke emehlweni umtshele kanjalo ukuthi nje wena into obuyidinga kuyena ile uma ukuthi uyahluleka ukunikeza leyo nto kuzofanele nje ngeke ukwazi ukuthi uqhubeke nibe abangani naye and then masumtshele lokho nihlukane nje futhi emva kwalokho sekuyoba ke na uthi react kanjani the moment umtshela kanjani but kufanele ube clear nje ukuthi ngeke ukwazi ukuthi ube umngani naye and mase nihlukene usumtshele lokho ungaphindi uqhubeke uyamfonela yama-WhatsApp uyareact ama-status akho uzothula yabo the moment elokho ebuya kuwena wenze njalo uhlala nje kwi-purpose yakho hayi ukuthi uzoqhubeka nebangani hlala stick entweni oyifunayo amandla akho njengensizwa ngokwenza njalo uyosizakala kakhulu so ngiyathemba mfowethu ukuthi uyawuzwa lo mlayezo mangabe uthanda mhlawumbe ukuze uvo lokamqeqeshi wensizwa ngenkinga yakho mhlawumbe ubhekene nayo noma ingabe ngempilo noma ingani mawufuna uze umbono wami ngakwazi ukuthi ungibhalele ku-Facebook noma kwi-email etholakala kuyona leli page ungangibhalela sokwazi ukuthi ke sibonisane kuleyo nkinga yakho so ngiyathemba mfowethu ukuthi kuyezwakala kunjalo nje azamandla akho njengensizwa uyosizakala kakhulu empilweni sharp